دگل وگراندنا دورن و قطاندی جهرما کردستانه یا سازان بحثا گرنگیا بدستورکرنا اداره وان دوران دکن جبر سبارت وان دوران یا سایک د دستور عراق ده هيا کو بحثا سه قوناغان جبو یک آلی کرنا وان دوران دکه دشن بس سرجميري كي بكن باش سرجميريو يدي بس او قوناغي ما قوناغي سرجميري ما بله سرجميري وريفراندوم يتر مالكا دي كوتاي بهيتن او صح حتى ريفراندوم لسر او ناوتانا نكريتو نه وسر هربي كردستان ماده ستوصل كوتاي بينايت لروي دستوري لروي قانوني ماده ستوصل مايا وماده كي فعالشه وام سبي روجي اگر باشترين بحتانوكا ماده ستوصل باشترين وسيله باشترين خارطه الطريقه بو اوي بتبانين او ناوچه دروي هرمي كردستان ولا هرمي كردستان قطيابون بگرينه وزاره كيدگه بو سر هرمي كردستان سدما دوم جی اوا قربانین کو هزن پیش مرگه دانه د قاده شر ده دوی هفدم به دگل بزاون یاسایی دیاسا کرنا دورن کردی ده کو پشت شر داعش کنترول کرنه به تایبت کو هرما کردستان کار ل سر پیک انینا کمیسیونا ریفراندوم و هلبجارتن تایبت به هرمه دکه گرانوی او ناوتانه بو سر هرمی کردستان به شیوه یاسایی و رسمی به دور ل شر و تندو تیجی لای من لبوزه کمتر نیه گرینجکی چاره سر هيا بەڵام ئەوە لە مقابلەیەکی تەلەڤیزۆنی ئەو چارەسەرە ناکرێت پێویستی بە دانیشتن هەیە پێویستی بە گفتوگۆ هەیە پێویستی بەوە هەیە تۆ خەڵکی مفاوزت هەبێ زیرەک بێ لەو بوارە بتوانێ حدێک بۆ دواکەوتنی ئەو مەسەلەیە بکرێت لە ڕووی یاساییەوە هەگەر د دەستورە عێراقیدا وەرێ چەسپاندن ڕووبەرێ نێزی 43,000 کیلۆمتر دووجار کو هاتیە کۆنترۆلکردن کو گرێدایی هەرێما کوردستانەیە گرنگیاوەیە سیاسی و ئابووری و دیرۆکی هەیە لەژ ئالیەکی دنبا بارگرانیەکێ لەسەر بودجەیە هەرێما کوردستانê çê dike bi taybet divê rewşa konhatê de derbas dibe. Tiştî ku Herêma Kurdistanê sînorê xwe carekê dî bi xwînê danîn. Yasa zanên Başûrê Kurdistanê dibêjin demaweyekê hatiye ku ew hewlê xwe bidin. Diriya yasayê de vî sînorê nû di destûrê Iraqê de pesend bikin. Rengên şer û rûda û hewlê.